babe make mfowethu sasewethu, ingabe uyagula, ingabe unetinkinga empilweni, usebentela emuva, impilo imenza wonye, mshado uyabhidlika, kude ipromotion, umsebenzi solo awutholi, imali awuyiboni ukuthi uyendani, uyeva ukuthi ucinzetelekile, wavalwa wena empilweni waloywa. Nalike lithuba lakho lekusitakala, umbethu kaNkulunkulu prophet Hlule Madimoni ukhona, utanesombululo ngegama lika Jesu, uyathandazela embekelweni njalo ngaboLesithathu nangemgcibelo la kujika khona emakhumbi embekelweni kwakho ke kusukuma uphathe umnikelo longa-200 emalangeni, ude uthi prophet ngicela ungiside, utakuprofetha, angicela kuprofetha, utakuthandazela, utawuphila, nale nkinga lopho nayo itawusuka empilweni yakho. Bantu labaningi bafike kule ndzawo, bafike basitakala, uNkulunkulu uyabathazela, uyawakhipha emadimoni, uyawasusa emaloyo kubantu. Nangabe lento lekuphethe yangena ngendumba yemthakathi, itawufike isale lapha embi kwemprofethi, wena uyawuhamba uphilile, nesitopa semali yakho lesivalekile sitawukhuphuka sivuleke. Bantu bayafakaza, asesimukele nanga ema-deliverances, umprofethi kaNkulunkulu asita abantu baJehova. Umprofethi waNkulunkulu uyathandazela njengoba ubona ukhipha emadimoni kubantu. Nangabe waloywa lento itilwane semtimbeni yakho iyakuvala noma yenda ukuthi ungathandzeki kubantu, ticitho tidliso, kodwa atokuthandazela njalo ngaleSithathu nangemgcibelo isikhathi 11. Nato tinombolo tibonako la ku-screen, shaya ubhalise, uphathe umnikelo wakho longanga 200 emalangeni. Lo mfana njengoba umbona kulowe wonke lo mndeni, umprofethi waNkulunkulu uyamdeliver, uyamthandazela, impilo yakhe angeke iphindze ifanane nakuwe, kungaba kanjalo. Sukuma usukumele impilo yakho. Nembala mazovika umprofethi angakuthandazela, ubese uyaphila nemndeni wakho wonke ukhululeke. Bantu bakhuzana ukuthi ake bethe-ke kumprofethi njalo ngaleSithathu kanjani ngemgcibelo batothandazela, nile nebantwana batawuthandazelwa, batawukwati ukuthi baphile. Bantu bayaloya la ngaphandle, nakunemprofethi longalwa nebuthakathi egameni likaJesu, ngumprofethi Hlula Amadimoni lapha eTulu embekelweni. Impilo yakho ngeke izifanane, lo mfana nje sowuphilile nemndeni wakhe sowujabulile, ngoba bekuvalwe lo mndeni, kuvalwe nalo mntwana, idimoni lisebenta ngaye. Prophet Hlula Madimoni ungumboniswa, bantu basuka endzaweni ehlukahlukene batofuna a prophetic direction. Kude ke lokufihlakele kuye kuphume amagama ebathakathi, uthole igama lemthakathi wakho nekuthi ngibani lokuloyako, aphinze akuthandazele, alikhiphe leli demoni. Asesibukele naye iprofesi, umprofethi waNkulunkulu aprofeta abantu ngendlela esimanga. Iwasifiso. Kunetimbi letinengi lotilwako letilulandzelako lamva kwakho. Mbani Victor kama lamdelini. Oh Jesus. Simadate uthi angikhulume nawe namhlanje, ngikukhulule ngoba indzaba yakho indzala. Wena usebenza kahle, kumele ngabe umuntu lomkhulu kakhulu wena, but imali ayiboni ukuthi yendana. Amen. Sebentini wende kawushayele. Ngiyashayela phela. Ayobele. Ngiyashayela phela. Tulevanjani electrician or electricity? La ngisebenza khona. Like okay, so like sebenza ngagesi. Oh Jesus. Ngagesi as in SEC or emergency.
Kuwanwani-ke kumprofethi ungena e-ofisi ufike uhlale phasi akuprofethe uphatha umnikelo wakho nganga-200 ubeke kwelitafula umprofethi waNkulunkulu atshele wena tindzaba takho alanze emuva lakho abese uyaprofetha nento leta ukwendeka embili mase naqeda lapho-ke uyasukuma uyakuthandazela uthola i-deliverance imali levalekile ivuleke umsebenzi lovalekile uvuleke umshado lontengantengano ubuyiswe usime ngemandla kunemandla ke lapha endzaweni kusembekelweni la kujika khona emakhumbi nato tinombolo shaya manje ubhalise umprofethi ngicela ungisithe noma kanjani uNkulunkulu asebenzisa umprofethi wakhe utawusitakala Kuthe bakankosi ohlobana nawo. Kutalwa babankosi gogo kutalwa. Kuthe bakamuta uNobatiko. Ngokamlethane mina so uthi mlethane emdawo. Usinanathelo sami. Iwandutuzo. Moletsane. Yes, moletsane. Lo mota ungisinathelo sanapho. Yes. uNkulunkulu something like uthe ma trailer. Yes, ngama-trailer. kude uNkulunkulu langa kwembuli mase ufike embi kwemprofeti hlula madimoni konke uyakutshela tindzaba takho usitakale labafuna kubona umprofeti labafuna kusitakala ukhona umprofeti njalo ngalesithathu sikhathi ngu11 ekuseni nangemgcibelo sikhathi ngu11 ekuseni uphatha umnikelo nganga200 emalangeni ute kumprofeti utawusitakala akhona ke ma prophetic tools the water of life in 25 emalangeni kanjalo ikhona futhi ke anointing oil nga60 emalangeni utawufika usitakala uhambe uhlomile uhambe usitakele Umendana mfana. Lapekaya. Awufuna bekhaya. Ngifuna babaleli. Tawukolisa wena ekuhambe yakho. Sena mina mano. Yahlanya ikana. Yayibhalisa basemathi bangathana. Singafuna ukukhahlela manje. Baya. Seba nifuna ukukhahlela. Baya. Nifuna ukukhahlela. Bring her this side.